District ya Kikuube etunjire enshahukana na 2012 z'obutimba bw'ensiri okurwa mu kitongore kye by'amagara kandi obwagaberwa abantu b'emiruka 29 okurabira omu ruba VHTs. Nyasabire babumpaire butimba butano kandi n'abantu abandi bakufuna kusigikira bahandikire. Tabanura chairman w'entebe ya Katana habwa Kikuube obuyaba natongozaho umurimo gwo kugaba obutimba yajara ngo kizubu cyo mushija gw'ensiri kiryo mbyarebera kushangwa hamwaro gw'enyanja ya Albert. Betu nitusaba nti ebicweke ebindi nabyo kakwengambira obuchafu amaizi akatakuliba ta stagnant water kozere kimu okulora nti ya debasolwaire mu so tukuteka mamano mbicweke ebyo na handi netusensitizinga abantu kuba kirihona abantu obutimba tebakubukozesa kulungi baitu lero this time tubagambirire kuniro mukugambirirwa oku bagenda kukolesa kulungi obutimba ekinkuroraho ekiretereza abaana abandi kuba nibakwatwa emisuija biri butafaayo bwabazaire abandi tibetaaga kubyamamu otwara noyahurayo yamangu okasanga etiyo gavumenti n'aba LOC baitu bakozire omulimo gukooto. Aba batiriho akakiiko karije kurebuza enkoresa y'obutimba obu gavumenti yagaba okukozesa obutimba buno bw'emibu nsoha rundo okuwanikaho enchu kintu kityamu kandi tujja kukora kino kisoboka mu district security committee kurora nti abantu bakitwara nk'ekikuru runiko musango. Bamwe batunga obutimba bagira ngo habireho kweyongera kw'ensoro mu byanga byabo kandi babire batine sente ezokwesyaho obutimba bw'ensiri. Kibukumara na family yange tuli bantu 8 butimba buna kandi hariho n'abatakusobora kubyamba babiri murabakozesa kurungi okurugira kitongore kye by'amagara omushija gw'ensiri guri aha bicweka 9 harigana gashakwa Ambrose n'wagaba Katoto.